Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese mudukurikiye kuri Day to Day TV. Uyu ni umwanya w'ibyiriwe bivuga mu itangazamakuru, nge ndi Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu cyumweru kimwe Al-Shabaab imaze guhitana ingabo za Uganda zisaga 250. Turasaba HCR na leta ya Kongo kotsa igitutu leta y'u Rwanda ikagirana imishyikirano na FDLR. Ibi byavuzwe na Colonel Sacramento, umuvugizi wa FOCA. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburusiya mu bufatanye bwo guhagarika balkanization ishobora gukorwa na M23. Naho Joao Lourenço yatangaje ko umusaruro uri kuva mu biganiro byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mwiza cyane. Aya makuru kimwe n'andi yose reka tuze tuyarambura. Mu cyumweru kimwe Al-Shabaab imaze guhitana ingabo za Uganda zisaga 250. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatangaje ko mu basirikare bari baragiye kugarura amahoro mu gihugu cya Somalia harimo abahitanywe n'ibitero by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Yagize ati, twamenye amakuru y'urupfu rw'abasirikare bacu 54 harimo n'umukomanda bahitanywe n'inyeshyamba za Al-Shabaab. Abaje biyongera ku bandi 137 baherutse guhitanwa n'izo nyeshyamba mu cyumweru gishize. Ibi byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Lieutenant General Kayanja Muhanga nyuma y'uko inyeshyamba za Al-Shabaab zagabye igitero cyahitanye izo ngabo ku 26 Gicurasi uyu mwaka. Al-Shabaab yatangaje ko ariyo nyirabayazana w'icyo gitero. Yavuze ko banatwaye imodoka zarimo amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare zibikuye mu birindiro by'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres aherutse gutangaza ko muri 2022 ari wo mwaka wahitanye abantu benshi mu gihugu cya Somalia kuva mu mwaka wa 2017 biturutse ahanini ku bitero bya Al-Shabaab. Turasaba HCR na leta ya Kongo kotsa igitutu leta y'u Rwanda ikagirana imishyikirano na FDLR. Colonel Sacramento, umuvugizi wa FOCA. Mu kiganiro umuvugizi wa FDLR ishami rya gisirikare FOCA, Colonel Turatsinze Donatien Sacramento yagiranye na Radio Voice of America dukesha iyi nkuru, yabwiye iyi radio ko FDLR yumvishe neza amasezerano Rwanda, HCR na leta ya Kongo Kinshasa agamije gucyura impunzi z'abanyarwanda bari mu gihugu cya Kongo ndetse n'abakongomani bacumbikiwe na leta y'u Rwanda. Kubwa FDLR uyu muvugizi yagaragaje ko hari icyateye ubuhunzi ari kizintumwa z'ibihugu byombi ndetse na HCR aricyo bagombaga kubanza gusuzuma mbere y'uko bapfundika ari amasezerano. Colonel Sacramento, umuvugizi wa FOCA, avuga ko kuba ari amasezerano yabereye i Geneve mu Busuwisi ntacyo azageraho mu gihe umutwe wa FDLR utatumiwe muri ibyo biganiro kandi ari ububitsi impunzi. Uyu muvugizi asoza yateye mu ijwi riranguruye asaba HCR na leta ya Kongo ko bakwiye gusaba leta y'u Rwanda kugirana amasezerano n'uyu mutwe kugira ngo ikibazo cy'impunzi gikemuke. Aha Colonel Sacramento yagaragaje impungenge z'uko hari abatahuka bagezwe imbere y'ubutabera kubera ibyaha bya jenoside. Aha rero hakaba hari benshi ngo batinye gutaha kubera icyo kibazo. Amakuru Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru yamenye ngo nuko uyu Colonel Turatsinze Donatien Sacramento amazina ye y'ukuri ari Munyabaranga Deo wavukiye mu cyahoze ari komine Gikoro, perefegitura y'umujyi wa Kigali, aho ndetse yibereye assistant burugumestre mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu Munyabaranga Deo ngo yicishije abatutsi benshi mu cyahoze ari komine Gikoro yayoboraga, ndetse akaba yarakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cy'imyaka 30. Bityo ku bwa Munyabaranga afite inyungu zo gukomeza kwitwikira ikibazo cy'impunzi kugira ngo atazaryozwa ibyaha bya jenoside yakozwe. Naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburusiya bari mu bufatanye bwo guhagarika balkanization ishobora gukorwa na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kugirana ubufatanye budasanzwe n'igihugu cy'Uburusiya mu gukumira balkanization bavuga ko ishobora gukorwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibi byabaye ubwo umuyobozi mukuru wa Roscosmos Yuri Borisov yakiraga i Moscow Profeseri Eric Misilu nk'umuyobozi mukuru ushinzwe imiterere n'imbibi z'igihugu cya Kongo. Iki gihugu cy'Uburusiya cyagaragaje ko gifite umuhate wo gukorana na Kongo mu kubyaza ubutaka umusaruro ushingiye ku mutungo kamere. Iki gihugu kandi kiyemeje ibi nyuma yo kugirana amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kubafasha kurwanya icikamo kabiri ry'igihugu cyabo bavuga ko ari wo mugambi w'umutwe wa M23. Iki kibazo cya balkanization ya Kongo cyagarutsweho na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ubwo ari mu kiganiro kwa 3 Mata 2023. Yagarutse ku byavugwaga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zishobora gufasha M23 gukora balkanization, ariko we yavuze ko igihugu cyabo kidashobora gucikamo nubwo bamwe ari byo bifuza.
icyo gihe yatungaga agatoki igihugu cy'u Rwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze gushinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 hamwe nabo bavuga ko bawushyigikiye gushaka gucamo kabiri igihugu cyabo, bityo igice cy'uburasirazuba kikomekwa ku Rwanda. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze gukoresha imvugo ya balkanization mu rwego rwo kwangisha abanyekongo igihugu cy'u Rwanda, bagishinja ko gishaka kwiyomekaho ibice by'uburasirazuba bw'igihugu cyabo. Abayobozi kandi bakomeza bavuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba cyifashisha abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri iki gihugu cya Kongo, bityo bakaboneraho kuvuga ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 wawufashwa n'u Rwanda mu ntambara imazemo iminsi. Ibi ni bimwe mu byakunze no kugaragara mu mashuri abanza, ubwo hagaragaraga video yerekana abanyeshuri bari gutozwa kwanga igihugu cy'u Rwanda na Uganda bavuga ko ari byo bibateza intambara. Uburusiya kandi si cyo gikorwa cya mbere bwaba bugiye gufashamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubwo intambara yari irimbanyije hagati ya M23 n'iki gihugu, Uburusiya bwahaye indege z'intambara Kongo ndetse n'abasirikare bo mu itsinda rizwi nka Wagner Group. Kongo ikomeje gushakisha amaboko hirya no hino mu rwego rwo kwanga kugirana imishyikirano n'umutwe wa M23 bashinja ko ushaka kwigarurira ibice bimwe by'igihugu cyabo. João Lourenço yatangaje ko umusaruro uri kuva mu biganiro byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mwiza cyane. Umukuru w'igihugu cya Angola akaba n'umuhuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yatangaje ko ibiganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu biri kugenda neza ndetse ko biri gutanga umusaruro ushimishije nk'uko yabyifuzaga. Ibi Perezida Lourenço yabigarutseho ubwo yari mu nama y'abahagarariye ibihugu byabo mu muryango w'akarere k'ibiyaga bigari yabereye muri Angola, agashima inzego zitandukanye ku muhate n'imbaraga zirimo gushyira mu biganiro bigamije kugarura amahoro muri iki gihugu cya Kongo. Muri iyi nama kandi u Rwanda rwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Perezida wa Angola niwe uyoboye iyi nama idasanzwe ku mahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani. Ku bijyanye n'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yiganje mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Lourenço yavuze ko gahunda yo guhagarika imirwano yagezweho nk'uko byari byumvikanye, nubwo hakiri ibibazo bimwe na bimwe bigiteza umutekano muke bikigaragara mu gihe ibiganiro bikomeje, ariko ngo byari byagenze neza. Perezida wa Angola yashimangiye ko hakwiye kongerwa imbaraga muri gahunda zigamije guha umutekano abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, ari nabo umutwe wa M23 uvuga ko urwanirira. Perezida João kandi yashimye umwanzuro wafashwe na SADC wo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igisubizo ku mahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo. Nyamara nubwo umutwe wa M23 wahagaritse imirwano, abaturage bakomeje gupfa umunsi ku munsi kuko indi mitwe y'inyeshyamba ari nayo ishinjwa na M23 kwica abaturage. Muri iki cyumweru gishize umutwe w'inyeshyamba wa ADF wahitanye abarenga 6, abatagira ingano baburirwa irengero nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugaragaza aho umutekano ugeze cyitwa Kivu Security Barometer. Saba gusa kandi kuko umunsi ku munsi humvikana intambara hagati y'imitwe itandukanye irimo Nyatura ndetse n'abandi batandukanye. Ikigaragara rero ni uko umutwe wa M23 wahagaritse intambara naho indi mitwe yo igakaza urugamba, kuko bigaragara ko ibyo gushaka amahoro bisa n'ibitabareba. Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanenze kugira urugendo shuri mu gihugu cya Uganda. Abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo banenze bikomeye Christophe Mboso, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera urugendo bamwe mu badepite bo muri Kongo baheruka gukorera mu gihugu cya Uganda. Mu mpera z'icyumweru gishize ku ya 3 Kamena 2023, abadepite bagera ku 8 bahagarariye uduce dutandukanye tw'iki gihugu twagizweho ingaruka n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageze muri Uganda, aho bagiranye ibiganiro birambuye na Perezida Museveni. Nyuma y'ibi biganiro, Perezida Museveni abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati: ibiganiro byacu by'ibanze mu kunoza ubufatanye mu bucuruzi, umutekano n'umubano muri diplomasi hagati y'ibihugu byombi byagenze neza. Aba badepite nabo batangaje ko baje gushima Uganda kubera uruhare rwa UPDF mu kugarura no kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu duce twe twarayogojwe n'inyeshyamba za ADF. Ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabyutse byandika ko mu bushakashatsi byakoze benshi batashimishijwe no kubona Christophe Mboso, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemera ko abadepite b'igihugu cyabo berekeza muri Uganda kubonana na Perezida Museveni bafata nk'umugambanyi.
Ibi binyamakuru bivuga ko abanyekongo bazi neza uruhare rwa Perezida Museveni n'igihugu cye cya Uganda mu guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi mu bayobozi b'abarwanyi ba M23 bongeye gushoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari barahungiye muri Uganda, abari naho bongera gutera baturutse. Bakomeza bavuga ko Uganda isanzwe ari inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda, ndetse ko ibi bihugu byombi byakunze gufatanya gutera no gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta munyekongo utazi uruhare rwa Perezida Museveni afatanyije n'u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Birazwi kandi ko abayobozi b'abarwanyi ba M23 benshi bahunze muri 2013 bahungira muri Uganda, kandi ni naho bongeye gutera baturutse. Uganda kandi isanzwe ari inshuti magara y'u Rwanda, ndetse bakunze gufatanya gutera no gusahura Kongo. Abanyekongo bavuga ko nubwo Uganda yakomeje kwigira nyoni nyinshi, ari umwe mu baterankunga bakomeye ba M23, ndetse ko abasirikare bayo boherejwe mu butumwa bw'umuryango wa EAC bari mu bambere bakorana bya hafi n'uyu mutwe muri teritwari ya Rucuru. Ati usibye ubugambanyi, ntabwo twumva impamvu Christophe Mboso yemera ko abadepite b'igihugu cyacu bajya guhura n'abategetsi bo mu gihugu cy'umwanzi kigambanira Kongo. Perezida Museveni aheruka gusaba guverinoma ya Kongo kwemera kwicarana na M23 bakagirana ibiganiro kugira ngo ino ntambara ibashe guhagarara. Ni ibintu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakozwa na gato, ndetse byamukururiye abanzi benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko asanzwe ari umuterankunga ukomeye w'uyu mutwe w'inyeshyamba. Umugambi mubisha Perezida Tshisekedi afitiye leta y'u Rwanda wamenyekanye. Hamenyekanye amakuru avuga ko umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yifashishije imitwe y'inyeshyamba yose yise Wazalendo. Ni amakuru yashyizwe hanze n'ubutasi bwa Amerika ubwo bwasohoraga inyandiko z'urwego rw'ubutasi zigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ifite umugambi mubisha wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yifashishije imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro irimo Mai Mai, FDLR n'iyindi, nyuma yo kunanirwa gutsimbura umutwe wa M23. Guhera mu mpera z'icyumweru gishize hari inyandiko zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko ari paji imwe yafotowe ikuwe muri raporo nini. Ni inyandiko y'ubutasi bwa Amerika, aho urwo rupapuro rwafotowe ruriho isesengura CIA yakoze igendeye ku butasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwaho. Ibyanditse bishingiye ku makuru y'ubutasi n'inama by'umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo by'uko abona ikibazo cya M23 uko cyarangizwa. CIA igaragaza ko Rirungi asanzwe ari umwe mu barwanya cyane leta y'u Rwanda na M23, ngo yatanze igitekerezo cyo kwifashisha inyeshyamba nka Mai Mai n'iyindi mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi bitekerezo bya Rirungi byaje hashize ukwezi Perezida Tshisekedi atanze igitekerezo nk'icyo ubwo yahuraga n'urubyiruko mu Kuboza kwa 2022. Yagize ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe. Bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza ubuyobozi bubasubiza inyuma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera muri 2022 yifatanyije na FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda biburizwamo, ndetse u Rwanda ruherutse kugaragaza ko hari n'ibindi byateguwe kugabwa ubwo rwakiraga inama ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza COGAMU ariko bikaburizwamo. CIA igaragaza ko inama Rirungi yatanze muri iyo nyandiko yo mu kwezi kwa kabiri ari uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ziri muri Kongo zirukanwa kuko ngo ari umufatanyabikorwa mu gushaka gucamo ibice Kongo, by'umwihariko biturutse ku ngabo za Kenya zitagira icyo zikora, n'ibindi byatumye zitakarizwa icyizere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo busesenguzi bw'ubutasi, Rirungi yohereje abamukurikiye Kinshasa yagaragaje ko Kongo ikwiriye gushakira umuti ikibazo cy'ubushotoranyi bw'u Rwanda ititabaje ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri EAC. CIA igira iti Rirungi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo za Kenya n'iza Uganda zirukanwa kuko ziri mu mugambi w'abashaka gucamo ibice Kongo. Abona kuba inzego z'umuryango mpuzamahanga ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma umutekano utagaruka kuko ngo banga gukorana na Mai Mai. Iyi nyandiko igaragaza ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Rirungi yasabye ko ingabo zose z'abanyamahanga zitaha, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikirwanaho cyangwa igahitamo abandi bafatanyabikorwa ishaka. Ibitekerezo bya Rirungi nk'umuntu ushinzwe ubutasi byerekana imyumvire y'ubutegetsi bwa Kongo ku bibazo biri mu burasirazuba bwacyo n'impamvu bishobora kutazakemuka mu gihe cya vuba. Impamvu ni uko Rirungi nk'ushinzwe ubutasi agaragaza ko ikibazo bafite kiva mu mahanga, mu gihe inshuro nyinshi Kongo yagaragajwe ko ikibazo gihari gituruka mu miyoborere no kwihunza inshingano. Thabo Mbeki wahoze ayobora Afurika y'Epfo aherutse kubigarukaho mu kiganiro yahaye televiziyo y'iwabo Sabek.
yagize ati mu gihe cyose ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budafashe bamwe mu baturage bo mu burasirazuba nk'abanyekongo, aya makimbirane azakomeza. Iki ntabwo ari ikibazo gituruka hanze y'igihugu, ni ikibazo gituruka imbere mu gihugu. Yakomeje avuga ko iki kibazo kigomba gukemurwa na guverinoma na guverinoma ya Kongo. Ibi bigaragaza ko Kongo itazi aho ishakira umuti w'ikibazo ifite, kuko aho yagashakiye igisubizo itahikoza, ahubwo ikagishakishiriza aho idashobora kukibona. Reka mbashimire kuba mwari mukurikiye aya makuru kuri Day to Day. Nakagaruka, mugire amahoro y'Imana.